Lo mndeni wakaMwanza lapha enenzaweni esengwane Park ucela lisethu eziveni kulandzela kokuthi kude noma ke indlu labahlala kuyo ayisiyo lesesimeni lesikahle ngabagcoba noma ngabe kunene bacela ke nempahla nekudla kuso sive lesingabasita bathi ke bayihola imali ebogogo kodwa ke akubonakala ukuthi bendani ngayo ngoba ibe incane kakhulu. Abantu abami la ekhaya ngithemba sengina 5 years ngihleti khona. Bangicela ukuthi ngihlale ngigadzele ekhaya ngokuthi umnikatiso wabo. Manje ke ngicela lusito ukuthi inkosi yami ngimane ngithole besindlwana la kuba nayo indlu tangigcoba. Hlala nabani nagogo? Ngihlala nanangibabe nami. Bakazunguza. Bakhona yini bantwana lenabo? Ngihlala nami nomfana nami. Kudla ke make ngoba siyabona sisimo sikabi nikuthola njani kona? Wonke ngikuthi ngena sekuhole talukade gogo. Masekuhole bogogo. Bocela ke sive sikusite ngani ngendlu. Baba. Nekudla nekugcoka nje singamsida mfana bethu. Sibe njani ke simo selitulu belina kulawa malanga nihleli la ngekhathi? Ewe sinethiwe mkhulu la ngekhathi. Sanetha sakhangatela ngitindisha. Sita indlu nekudla nekugqoka nomsebenzi kude manisukela namsebenzi sonhlete nje niwasebenza kasibali kanza ukuthi sikude uwile sibale ukuthi umsebenzi. Unabangwana wena? Nabona Bangifo. Kanti ke bacelile sive isimane sibaside kulandzela kokuthi kulesinye isikhathi bayibalale bangakadli insebenti channel emaswati ngijustice wakadlamini ngina Gary Carlos sengwane Park kaManzini.